koyunçu bir targıldı. 198 mingga satipti bu targılga. Yaşını aytib qo'yыңыз ele? 2 yaş. Bazar жақсы элеби байке? Bazar. Ba qanday bo'ldi? O'ydagidaymi? Sizdin. Bundan артык, Meyli endi buyursin. Ақша sizga buyursin. Mana shu jigit olibdi. Mana Ақша тұр екен? Sodalari bo'ldi. Saqtiq deydi. Qayaqdan buqasizlar bu targ'il? Qarabbalta ekan. Mana shu jigit oldi. Bu qara buqani 190 ga olibdir. Hozir esi aytib qoldi algan adam. Minaki. Bunu 186 mingga oldim deydi. Alarman aytib atadi. Tug'andar cho'ng buqalar. Soquluqda. Assalomu alaykum hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, jalpı mal chorva ko'rarmandari. Salomatsizlarmi? Bugun 29 mart 2026 yil biz Чүй облысы Soquluq mal bozoruna kelganmiz tug'andar. Bunga Jексhenbe günü aябай көп болот ekan бұл жерде. Qarаңыздар, өзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Sizlerge biz hareket kılıp көргөзүп беребиz эми. Buqalarga da ötөлүчү бүгүн. Buqalarda көрсөтөлчү чоң buqalarda. Keçe сурадыңыздар эле, keçe biraz азыраак buqalar тартылып калган. Бүгүн көбүрөөк hareket кылабыз. Өтө соода күчтүү болуп атты. Buqa базарда. Buqa канча экен? 150 dostlar. 150 sizdiki? 145 ke beresiz. Biriyle baş mı? 150. Moğollar kimdiki oldu eken? Öte çoğun buqalar var eken mana Soquluqda. Bugün adamdı görünüzlerçi, adam. Maki. Buqalar gözetdi. Angus var eken. Angus kança? 90 ming boluptur. Görünbey kaldı mına. El öte köp bugün. Qana emne var bayke? Qanchadan? Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshisiz? Qanchadan bağlari? 60, 82, 42. Pul 42, pul 60, 82. 3 baş. Soda boldu? Arzan. Bugün öte köp eкен bayke. Malı? Alarmanlar var mı? Alarman az. Az bolup atadi. Ya. Satarman köp eкен. Mak. Qancha ekan alabuqa? 95 ming deydi. Yaşıçı? 1 yıl boluptur. 1 yaş. Assalomu alaykum, bayke qandaysiz? Qancha bul? Buqa. Qunajı ne gene? Semismi? Yetke. 100 ming so'rayapti mana. Tushirib beradi ekan, semiz. Angus qancha ekan? Angus bayke 135. 135. Yaşıçı? Yaşı 1 yaş 2 ay. 1 yaş ya, 2 ay. Düşürürsün. Sodas. He. Söyleydi ko. Nomer aytib qo'ymaysiz bu? Telefon. Nomerim hazır. Bazarda. Ma'qul anda. Bir ele baş ekene. Bazarda satılıp ketse, bayağı geçke çalıp ыңгайсыз болуп калат да бул. Сатарманда. Мына бир туугандыбыздын Сементал парадасындагы бука торпогу бар экен. Мынакей. Таза Сементал. Баскан тургандарын көрүңүздөр. Ден соолуктарын артынан көрсөтүп коюн, кенендиктерин. Канча сурап атасыз? 100 ming. 100 ming сом сурап атты мынакей. Канча ай бул? 1 жаш болгонбу? Жок. Бул эле экен. Телефон айтабызбы же? Базардан айтып коюңуз. 0221 0221 40 38 88. 38 88 Mınaki aldından gösterip koyun Semental. Bir ile baş mı? Bir ile baş ki mınaki. Maqul. Görünüzdür. Aha ce 3 жақшы. Aytıp koyunçu bir targıldı. 198 mingge satıp da mı targılıqa. Yaşını aytıp koyunuz ele? 2 yaş. Bazar жақшы элеби байке? Bazar. Ba qanday boldu? Oydagidaymi? Sizdin. Bundan артык, Meyli endi buyursun. Ақша sizga buyursun. Mana shu jigit olibdi. Mana Ақша тұр екен? Sodalari bo'ldi. Saqtiq deydi. Buqa kimniki ekan? Bilbeysiz. Aldı. Ma'qul, rahmat. Sattım ben sattım. Qayaqdan buqasizlar bu targ'il? Qarolda. Qarabbalta ekan. Mana shu jigit oldi. Bu qara buqani 190 ga olibdir. Hozir esi aytib qoldi algan adam. Mınaki. Bunu 186 mingga oldim deydi. Alarman aytib atadi. Tug'andar cho'ng buqalar. Soquluqda. Mına bir tug'andar şu жерде таза швецпен.
Таза швейц бир туган устук бар экен, тартып коюңуз дейт. Бул жашы кандай? Тууганбы, тууп элекпи? Бирди тууган. Азыр кысырбы? Hazır kısır. Кысыр. Канча сурап атасыз? 185 lira. 185 миң сурап атыптыр мынакей. Номер айтып коесузбу? 507 0507 38 38 76 76 24. 24 деген номер екен. Çalıp görüңүздөр мына. Таза швейц, мал кылгангабы? Мал кылганга көрүңүздөр. Каяктыкы? Yaktı sok. Сокулуктук экен. Бул ангус канча жаш? 1,5 жаш. Ургачыбы? Urgaç. Кысырбы, боозбу? Жаш ал кысыр. Жаш. Качелек канча? 150 миң бас. 150 миң сом, 150 миң сом мына. Мына эстин астында эми караңкы болуп көрүнбөйт, өзү да карада. Номериңи айтып кой. 500. 500 менен. 01 06. 06 05. 05 эки тиш окшойт, Екі тиші. эки тиш экен, чалыңыздар туугандар. Чоң кунажындар канчадан? Байке? 115'ten. 115'ten. Мына. 115 миңден дейт. Канча баш бар? 4. Могу дагыбы? Мына бирдей экен да. 115 миңден. Онлайнга телефонуңа айтып коесуң. Же мындай сатасың базарда? Мындай эле. Канчадан бербедиң анда? 105'te. 105 миңден берилбет. Рахмат, 105 миңден берилбет. Ой. Достор, мына ушундай букаларды тартып көрсөтөбүз биз. Көрсөтө, ангус бар экен. Ангус канча? Я? 250? 250 экен мына. Мощный экен. Буларчы? Үчөө 250денби? Мына. Сатасыңарбы? Азыр артынан да тартып көрсөтөйүн эми. Мына базардын көрүнүшү, достор. Кана, сен аңгустар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча баш бар? Мындай көрсөтөйүнчү, сонун көрүнө турбайбы? Sonun gördüm. Мына аркалары да жакшы экен. Буларды сиз онлайн сатасызбы? Я. Номер айтып коюңуз. 4 баш болду, 3 башпы? Могда мобилярбы бул? 4 баш дейт. Номер калтырып коюңуз. Osa bırak kaldı. Кана айтыңыз. 0555 0555 02 02 87 94. 87 94. Таза аңгус могу? Жаштарычы, жаштары. О, таза экен. Yaşlar bir yaşa çıkılır. Ушуларбы? 1 жашка чыга элек экен мына. Көрүңүздөр. Мына букалар дагы. Момбулярда. Мына эси ким экен? Кимдики булар? Биздики эмеспи? Могу букалар кимдики экен билбедиңби? Gel satlar bunlardan. Var var yine şu numara. Жанакы номер экен туугана. Бааларычы? Bağlar 320'dan. 320дан бойлуу, чоң го ата, өтө. 2 yaş. 2 жаштыктар. 3 башпы? 150лөр. Çekya'dan geldi. Чехиядан келген. Чалыңыздар дагы доставкадан сүйлөшүп алсаңыздар болот экен, Жана номерди айттык. Могу букалар канчадан болуп атат, таргылдар? Satıldı 187'ye. 187 миңден сатылыптыр. Рахмат. 187 миңден сатылыптыр. Мына чоң букалар кимдики? Мына букалар. Доңка бар деген. Donga var mı? Ооба. Бука канча бука? Эси барбы? 400 дейт. 400 дейт. Мына. Мыналар канчадан болду экен? Ээлери көрүнбөйт. Кимдики экен букалар? Сиздикиби? Канчадан бул экөө? Olsa 235, 235, 225. 225. Жаштарычы? 2 yaşta. 2 жаштыктар экен мына, чоң букалар. Могу сиздики эмеспи? Yok. Канча деп атат ушуну? 400 lira. 400? 400 деп атат. Ооба, YouTube байке. Номер айта аласызбы? Айтып кой. 0700 0700 мына чоң, өтө чоң букалар экен. 90 51 52. 90 51 52. Чалыңыздар, алам дегендер болсо. Биз сиздерге номерлерин сурап беребиз. Мынакта да бар экен. О, букалар канчадан экен букалар? Я, байке. Эс жок экен. Сокулукта. Мынакта эки бука бар экен. Канча экен байке баалары? 135'ten, Жаштарычы? 8. Кандай? 8 ay. 8 айлыктарбы? 1 жаш боло элекпи? Жаш экен, Сода болду байке ушулар? 120 миңден сода болду. 120 миңден. Мына арттарын көрсөтөйүн. Жок, сиз турыңыз. 120 миңден арттарын көрсөтөйүн. Канча бул бука? Өтүңүз.
Buka kança? 110 değil. 110. Evet. Düngüne 98 minden sorup atat mına. Düngüne. Kança baş var bu dedi Bayke? Kança baş var? Bayke kança baş? Ha Bayke mayit bayt. Ne? 98 minden değil. Aralaştır. Dur görsetiriz. Çoğun bukalardan anamımda, caş bukalardan aralaştır. Dostlar.